Nongialam jong kador bar shnong Wapungskur kilapan pau ka Sngewsih halor ka jing bam ban ya Dolloi Elaka Jowai pa puraman kinjing ya ka jing kular kumpale kut banyak kandu hakasau terik yayong arhaja arpsan na ka benta banyak keren halor ka jing dawa man pendam no ya ka jing ai no objection certificate syaka ko ka batmu ban shna ya ka lam ko manufacturing unit hapo upod usam jong kashinang Wapungskur East Giant Hills District. Kani ka kinhun Nongialam shnong ka Wapungskur kila letru ban IT da ka jingtho show Chief Executive Member jong ka Giant Hills Autonomous District Council uba Thambor Shiwan how Deputy Commissioner jong ka East Giant Hills District Ushivanj Awasti how Divisional Forest Officer jong ka West Giant Hills District banyakran Sunny halor ka jingay NOC da ka dorbar shnong Mukhem bat Dolloi ka Elaka Jowai syaka ko wahe shnong jong ka shnong Wapungskur uba postling takhar ha ukarwa balapha shakilar pathai khubor ula penpau ya ka Sngewsih ya ka jingbam bat kular jong Dolloi bat ulethu pakador bar shnong kala paru ya ka jingtho shawahe shnong jong ka shnong Mukhem uba Dennis Sngewsih bandawa ba udai man pendam no ya ka NOC bala ai syaka ko
So hari ni sengi na yang dorbas no adu ni step lai mi e chau GC clear ditai da lai e o diman yu weng no gi ya ni ga kok ko mu tna po sa meng Wapungskur da klam o snyang sup e cham o wa na liang o le da kular wa kini gi jingle don boring gi po sam yongi pensangen o ka chisen don e ga order kan pu ya penbaik di Henry han la katele ada penwai gide nui gi wakimut gi I kamador pas nong imchai elari hadu kulle da lai de mi sa office yang Dolloi kamu dapat ngatu singi to ne we chamo Henry mana poi telefon ya o taunde ma de linyo penti be pi to ngam emma de penlengo ko ya I kam gi nong wan kam gi o tho jingmu o nga na ye daw o ANOC o po sam yang kesenong yang I dewan langi kam git khot isi ni pen keluar mar be I hala katele ngar de pa o kediman wo to weng no ya ini ka NOC ko wada lembaga Elaka weng no wa polis ni karwa emu sini emu receive da pa o na WhatsApp personal number yang o da pa yu ka te yulti wa uniu padalo yang I kamar juyu to Dolloi wa emburam ha yu le wa wat ini kam le em ktilang kat kam ga dorbas nong Wapungskur yang I da lai le CFO yo HMO and le ite le da bu di mana ti site bada yo le opsia how CM ma tombor siwat sia o le snya ga jingkermen ko wa kro ba wa o le on le de to hi ga hok kenti da to hi kini em go kam wa pi da complain pi o le u em lang chiru ba I ya kret lang nemta u khoi u bha ga chung ga tha nemta yo ga jing chat jing nang po sam bar kam tam le yo mani go le kanuksa po galika Jowai ga yong I wom ho cha ya gi ler go cha clear wan po po sam dan dia po galika ga yong I na liang nga do ite I udah chbon iya kata o mantri kata go cook factory ngapi u kana pi yo tipi kam ha ya kenjok tin wo pa Dolloi wo he chnong yong go mukep kiwa e bakla gi po sam ki ina liang imtim nu yo tri ni cook factory do ini na liang nga in de pa o katne na liang ba WhatsApp wa to na do ne to sedang gede sengi yo o hado sengi wa working days te lem juba ite idong le de we wan gi action lang ba ga ain khnang o le usnya tho wa gni jingle yang o to go bakla ila kwa I wo pa Dolloi ya kret lang I kama yu nei por ya kret lang